zingcwele izinhle zasezulwini sesiphambi kaNkulunkulu walibonga igama lonyasi ukusaba wethu lapha size uNkulunkulu bakabongshela ngithema ngithandaza ngisegumbini lami engihlala kulo ngase sengiyabika ukuthi namuhla isabatha ngibikela abazali bami uma ngisakhuluma kanjalo ngisafuna ukuthi namhlanje ngibhekwe obani abahlezi nami abangibhekileyo ngase ngiyathola ukuthi namhla ngikadwe izalwazi zakithi ezakho malume ngase ngikhuluma nazo ngathi siyahamba siyaphamba kaNkulunkulu ngicela ukuba sihambe siyodumisa uNkulunkulu babe sebevuma-ke njengoba nakho ngilapha bangcwele kulo nkulunkulu lapha phakathi kwenu amen lo nkulunkulu kesize kuye ilo nkulunkulu lona kwake wathi ngelinye ilanga uma engena lapha eparadise wathi mayesaguqile thandaza wakhe wasezulwini wakunejuba lolokhu ligedeza lapha phezu kwakhe wathi mangabe leli juba lolokhu ligedeza ngesikhathi lithandaza wathi mayiqeda lapho wasekhuluma naleli juba wathi wena juba ngithethula ithe wena uhamba uye esontweni uzolalela inkonzo angishongo ukuthi uzongifundekela lapha ngithandaza la bese liyathula amaNazaretha leli juba libuya ngaphinda lisakhala ibongshela size kulo uNkulunkulu njalo size kulo uNkulunkulu okhuluma nezilwane ebese siyamlalela sibuzwe ngiyacela njengoba sesifikile kulo uNkulunkulu uthi leli zulu lakhe uNkulunkulu adedelayo ngesikhathi zonke ezifunwa uye ngalesi sikhathi njengoba silapha enkonzweni yakhe akalimise leli zulu ukuze sikwazi ukulalela kahle inkonzo yakhe bonke igama lonyasi ngoba thina njengoba siyinzalo entsha asiseyona leya nzalo yasekuqaleni njengoba bamkhulu nawo khokho bethu ababedla izinkobe babe manandaba nenhliziyo zabo babethanda ukuba njalo sibe uNkulunkulu thina namhlanje sesiyinzalo yalabo bantu abanganandaba noNkulunkulu abalapha nje abanye babo bacabanga izindlini zabo abanye bacabanga izikweletu zabo abanye bacabanga abangani babo abanye bacabanga iKaizer lisanda futhi yadlala namhlanje manje sithi uNkulunkulu akalimise okwamanje leli ngoba sikuyena uthe ithi mase sibona sinje sigqoke kanje uyeka yonke into uthi abe sasibheka ngamehlo akhe usibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe sikuNkulunkulu njalo amaNazaretha oyathi mayingena isho njalo sikukhisimuza amaNazaretha libonge igama lonyasi lo uNkulunkulu esimkhonzayo siphethe 116 years uNazaretha bafika ubungcwele bafika emhlabeni hawo amaNazaretha alubongo lazona likhulu usuku ngoba sesiyozilahlela nje kodwa siyolahla kahle ngoba sinoNkulunkulu sihlezi noNkulunkulu phambi kwakhe lo uNkulunkulu esinaye nesikuye amaNazaretha yilo uNkulunkulu lona wayethi mayengena zisho njalo ingcwele zalapha ekhaya ithi bake bafika abakhona isikhathi lapho khona wayethi uNkulunkulu mayengena endlini yakhe kulendle sikuyona angene engakabi bikho uAmen lona oyaye ushiwo namhlanje la uthi yayithi mayiphuma
lapha endlini yakhe emhlophe eza ngebhuzu elibomvu zisho njalo ingqondo zalapha ekhaya isho ihamba ngebhuzu la elibomvu ulanga phuma Maskoti nabantu abahangula uthi mangabeza weManazaretha ushembe ake ngimkhumbuze le ndaba ngaphambi kokuba ngiya kweindabeni ezinye uNkulunkulu azongipha zona ngoba zimfishane nesikhathi sifishane ushembe akamiselele izulu bakithi silaleli inkonzo uthi mangabe uthi ngolonkosazana luthi bantu abami sengizohamba emhlabeni njengoba sengizohamba nje emhlabeni kodwa nobaba bavumile bathe obaba mabevuma into engijabulisayo yinye bantu bami ngoba bangiphile inglozi bangiphi inglozi yelanga kuzobuya ilanga lenkosi ezemva kwami izobe inolaka kuyobe kungahlali mfundisi phambi kwayo kuyobe kungahlali ngisho uhulumeni kuyo Kani ilanga loNkulunkulu wengikhuluma ngayo wayethi mayingena ehamba eza kancane ngebhuzu lakhe athi se ngiyathela kancane se we-DJ athi se we-DJ se we-DJ lo se athi se uthi mayingena lapha ngaphakathi ebese efaka amehlo akhe awumlilo ababuke bonke abantu abangaphakathi bathi Thixo langa le Shabenanisa lelizulu sikhulume wena Nkosi endlebeni zabantwana bakho njengoba silapha bangcwele size ngeinhliziyo sizothandaza sithandazela uNkulunkulu angasilahli njengoba lolu suku namhlanje lumkhosi wentethelelo uma njalo sihlobo sikaNkulunkulu sihlobo sami ezibini uza lapha endaweni kaNkulunkulu ungalenzi iphutha ukhohlwe
ungashona ungakwenzanga okulungile. Khanya kimi sisi inhliziyo yami ayikude nawe uyisala siyawuqhubeka emini ngoba uNkulunkulu usafaka inkonzo yakhe yemvula. Manje ke ngoba singabantwana abanje nemvula iyashesha ukusigodolisa ngoba sesidla ubani lendoda le efaka ubhothaya lengalapha ecijisa umlomo. Bengicela kumshumayeli nasendlozini ukuthi cha asimise inkonzo yakhe soyiqhube mina. Osayibuse selekuzwile. Amen. 156 nkosazana awu ehlambulukile nje awusho uhlabelele intombi yakithi nazana.